Ibhidi yingubo embathwa bomma ngesikhathi sengoma. Uma lakawiseleko umbatha ibhidi atshengise ngalo ukuthi uzilile. Uma nakambethe ibhidi uyabonakala ukuthi ukhulisile ngakwakhe. Sekazokuba nesokana, uzokuba nosilaki, uzokuba nosigwadi, uzokuba nothulari njalo njalo. Bakwethu ke ngikhulume ngebhidi, kunebhidi engilaziko elibukhali, ibhidi elifundwa babantu, ibhidi elibanga inyembezi, ibhidi elibanga amahluko. Nangikhuluma ngebhidi elibanga amahluko, ngikhuluma ngebhidi elivunulwa ngumma lokha nakananyako angena emzini ayokuba ngumlobokazi. Ukungena isimanje ngebhidi kuyinto ekulu erarako namkhana kuyinto ekulu efunwa babantu. Khe ngihlebele nabo nehliziyo enembungonyana ngeze walimbatha ibhidi, nawe unehliziyo echigamela ngeze wayimbatha ibhidi. Nangabe umuntu okhuluma ngokuthutha indaba angeze walimbatha ibhidi. Ibhidi alifani negown embatha ekuseni ugobhoze ngayo. Ibhidi yingubo ekhethekileko, yingubo yabomma etshengisa ukuthi uma sekayachuguluka ungena esigabeni sokugcina azokuba khona ngumma, azokuba khona impoto zakosobantu aziqinise. Ibhidi likhambisana neenthimba. Wavunula ibhidi uvunule iinthimba zakosobantu. Banengi abalifunako ibhidi kodwana balithole. Ibhidi alivunulwa umuntu ohlebako, ibhidi alivunulwa umuntu onehliziyo embi, ibhidi livunulwa umuntu onehliziyo yokwakha namkhana onehliziyo yokududuza, onehliziyo yokunikela umuntu umfuthumelo wokwakha. Amadoda namkhana amasokana ayayifihla indaba yokuthi ngonjani umuntu ombathiswa ibhidi. Akekho umuntu owaziyo, akekho umuntu ofuna ukuveza ukuthi ukuze wena umbathiswe ibhidi kufuneka ini. Ibhidi liyabhida bakwethu, likubhida ubhideke njengebizo lakhona ibhidi. Banengi abathandazako, nawungabayela emthandazweni wakho, abentazana bayathandaza ubusuku nemini nabathandaza ukuthi Zimu ngibawa ungiphe ibhidi ngivunule ibhidi. Ngithi nangivule ibhidi ngikhambe buthaka. Umuntu ovulile ibhidi ukhamba buthaka ngokuzikhakhazisa ukuthi atshengise isitjhaba sonke, abonakale ukuthi yena selanguma namkhana uzokuba nguma namkhana ungenile ekumbeni yabomma. Uyalifuna ibhidi na? Uyalithanda ibhidi na? Uyalikhanuka ibhidi na? Uyafuna ukwazi ukuthi ibhidi ungalithola njani? Nasikhuluma ngebhidi sikhuluma ngengubo enobubovonyana ehle, sikhuluma ngengubo enesithunzi, sikhuluma ngengubo othi na uyivunule kwabezinto bathandi babone ukuthi umntwanabo okwanje sikawuthoma ukuphatha umuzi abantu. Ibhidi yingubo othi na uyivunula ukuchuguluka isibongo sakho sichuguluka, ungasasebenzi isibongo sakho usebenzisa isibongo sendoda. Ibhidi ngiyo engenisa ngemzini abantu ubambe impoto zabantu. Ibhidi ngiyo kwenza ukuthi ube ngumma uphelele. Angisho ukuthi la ungambathi ibhidi awusingumma. Singakhohlwa ukuthi ukuba ngumma ukuba nomntwana. Ukuba nomntwana kutsho ukuthi wena sewusezingeni elinye lokukhula, sewunomuntu ekumele umkhulise. Ibhidi yingubo efunwa ngubani nobani, baningi abantu abathandazako. Ibhidi alifuna ukwazi ukuthi ufunde kangangani. Ibhidi alifuna ukwazi ukuthi uhola kangangani. Ibhidi yingubo yomtshado, yingubo yesimanje. Uyalifuna ibhidi na? Ikondlo le itlolwe nguVusi Nanasi Sikhosana. Ngiyathokoza.